کو اللہ پاک نامہ کے مزن مہربان و پہل کنو کے سلام و درود و درہباد منی براس و گہاراں خصوصاً چابہاری معنی یہ 4 سال کے فعالیت خیر کو یک موضوع سرا باز من کوشش کو کبزانن یہ مردمان کہیں کہ ہمیشہ سرحدی نامہ خراب کنند و مردمانی ملکان واجهی کنند ظلم کنند گریبانی سرا و بیوسنی ما سرحد مردم ہمیشہ یک مسالی ہو جانشی حیادار شوتی حیاوت روسی بی حیا فکر کن بلکہ شایت روسی ہنمان ہمیں پوستے چیرا یک شمار تماس یہ رکھنا یک کشا منی ہمراہ نے رضا غافاری منی براسی معلولی ہر کس سرا یرگین ظلمی بوتت وتی فریاد برسی نی تما به وتی وظیفہ و عمل کنن میں وظیفہ ما رسانه این یک رسانه عمل کنن من رضای وظیفہ کہ مظلوم فریاد ہمیشہ چیز کنی اللہ شمار موچنا سلامت کنت شما موچنی پادان حق رضا بلوچ سفیران مہر بلوچستان بہمن ماہ 1400